Marakara ma memba Sacco ya Ekeza makorwo ni makiri ma mbeca ciao kugerera Sacco ya Ekeza ni marurumukite na makerekerio kuri wakiri umwe. Wakiri Samuel Mburu atharekeirwo ni amemba aya aria mekwihuirwo ni matukuya. Mburu agunirwo ni maabitha a ugitiri aria mamuhaturire maruru-ini ma amemba aya. Amemba aya marauga Mburu ni aheanite ndeto mugaru wa uria kuri igoti-ini na ithenya-ini riu akaheana riboti irenderera mwena wa Gakuyu iria marauga ni ya maheni. Ati nimetumwa na members wa Ekeza nasimamia Ekeza. Nasimamia Ekeza gani? Huyo mimi nimemobilize the members. Mimi nimemobilize the members watoke nje ya koti. Amemba aya marauga gutiramenyeka wega no urugamiriire Sacco ya Ekeza igoti-ini gatagati ka wakiri Mburu na Okachi gukerekana eri marauga moretio marugamirire Sacco iyo. As a court, I will not give any directions as who should represent who. Mburu augite ndari na thina na itua ria igoti ria kurugamia urugamiriri mweru wa Sacco ya Ekeza kwambiriria gutungata. Okachi akiuga itua riu riagiriirwo ni guteanirio. Whether these officials who are already in office or not, we still have orders which have not been vacated. Commissioner wa Thothaitĩ ni agiritio kwa ihinda gukorwo na kamiti njeru ya Sacco ya Ekeza. Amemba 11 a Sacco ino makiuga commissioner ndagirirwo ni kuingirira mirutire ya wira ya Sacco ino. Ruhonge rwa uthuthuria wa ngero cia wiki na DCI ni ruritie amemba a Ekeza kuma kaunti cia Nairobi na Kiambu magekinya wabici-ini cia DCI tariki 18 mweri uyu mari na maratathi o mothe maria mangionania ni maigithitie na Sacco ino. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni wa Jihia.